نداء الإسلام. رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan agama Islam, murah-murahan yan kamu nananainghog kamu hawaktu ini sa takday sab si mga ini sila imaalop hawaktu biha on insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ng mga sila iyan si musugpat ha Facebook, YouTube, Twitter na murah-murahan papagbarakatun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to amuin yari kita ni udihilan rijiki kataw kasi isim pamaranan supaya makatawo kita niyo sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu amuin sa halga pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini katantan yang da akan kato tanyo supaya mahinang natulutuan ng dahon pahadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari waktu ini lumatun kita niyo papangadyan bago daing ha suratul balad. In suratul balad damikyan ini nanaog ha Makkah al-Mukarramah in taud sin ayat niya kauhaan amu ini in pangadyan ta biyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Muna tagnaan taha 5 ayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, La uqsimu bihadzal balad. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal papagyanon lang niya balad al-haram. In pagyanon al-baladul haram amuna Makkah al-Mukarramah amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin katinggihan daing hatuhan Rabbul Alamin sabab yaon doon nakawat butang kanya impagtawagon Al-Baitul Atiq. Tiag siya Al-Baitul Atiq karena inbay sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Ka'batul Musharrafah karena amuini impangiblatan sin katan manusia
Hakatilingkal sin gumi ini, sibu daring hasadlupan, pauttara pasatan, pasubangan, umalup harap maun katan mangiblat, na daing haamin pangiblat yan harap maun kaniya, amuad tuin mahinang parsawaban, mamahardika in manusia, dain hakalaungan, daing hapagsirik, daing hauno-uno na panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in baladul haram, amuanin na naugan singkatan barakat, biasin dua asin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, amin piang hindua ahannya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in lugal ini, amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat, sarta doon haun, amuin panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin tibayhuan bungang kahoy, halaw man sin gumi ini. Inyan tanda, kaya sakupan sing kamatauran labi-labi na yung mga sila, nagnaik haji pa Baitullahil Haram, hawakto mapasuin hula, kabaakan nila imbungang kahoy ronhan, amo hindi siya magjato bang bukon dahatim pumahagot. Damit yan da isab, doon hayan hatim pumahagot, doon nila raisab kakitaan halugal yan, ingkataan simbungang kahoy, di siya jumato bang bukon dahatim pumapaso. Daing habarakat sindua asin Nabiullah Ibrahim, amuin laungta dugang mangdugang imbarakat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala halugal ini. Misan pa yung kaaunan niya, ing katilibot ngayon katan igang, wayroon kahoy tumubo, sabab yaon dun haon in batu pilaras, limilikus kaniya, in pagwa niya roon han katantan igang, sa sumagawa bang Allah subhanahu wa ta'ala in magtakdir, siya in magbaya na inyan katantan, jumato sadya, hauno-uno kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hay ni mga katotay manghuran na agama Islam, giyanapan sin ayat hikarwa, wa anta hillum bihadal balad. In pagyanon balad, amunain Makkah al-Musharrafah, amuin doon hayan, in kahuhurmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halugal yan, karena piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in lugal ini, haraman aminan. Yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagmaksiyat doon halugal yan, amin wayroon, makapagmaksiyat doon haon buat malingkan bangaon jumatukan niya pagmaksiyat lipat manglipatin ini bistahun kaniyad pardusahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lugal ini dihilan sin Allah ta'ala kahurmatan daing hapanagnaan papiapanjariin kalangit-langitan iban nasing guminiya na amuin napun doon hauning katan kalabbiyahan, amuin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin lugal ini. Sarta doon haon, siyapahan daysab sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin katinggihan sin lugal ini, sarta habihaon, in kabidda niya ring hakatan lugal, inibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa anta hillum bihadzal balad. Anta ya Muhammad sakinun wa muqimun bi Makkah, baladullahil amin. In ikaw ya Muhammad, amin naghula doon halauman sin lugal yan, sin ini daira yan, doon kau naghula hayan karena doon kau piyaganak. In yan amunain daira sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin laung ta masannang halaum pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon hiyalal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kaibanan amuin uno-uno na jumato manjari niya mahinang hakabayaan niya hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin hibutang tapagbuno inyan jimato hawak to sin Fathu Makkah, amin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbuno laung niya saatan min nahar, amuin pilahadja laung ta waktu ring ha mahinaat sin waktu sin amuin pagsud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamakka al mukarrama karna magukab na sin Makkah magbalik puas ding ha kaamuin tuklas niya ring ha Makkah harap pa Madina naglain, amuin laung taway roon dapat subay sadya sila, amuin mag hali sin ginawabaran nila hatat kalain sila laung ta amuin ialop sin mga sila nagdara pakukus doon haon hati niya subay sadya sila ini umalop kanila, amuin naon laung ta imbya mga pag ini lamba-lambasin pakukus nila sumakawa dayad tumiyawira in laung ta hi Ikrimah anak hi Abu Jahal sampai nakatuy in pahoy niya madto pa amin Khalij al-Arabi laung ta amin Arabian Gulf pag ianon bihayaon, amoy in ini nakapahoy na sila madtutighanin pahoy nila. Naman jari doon hayan sumuno ayat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa walidi wa ma walad. Iwan damikyan siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin ama singkatan amunain apo na to Adam alaihi salatu wassalam, ama singkatan manusia. Iwan na lang niya wa ma walad, iwan na simpiyag anak niya. Hati niya rin ha mga anak apo niya na sin apo na to Adam, damikyan siyapahan niya wa walidi wa ma walad. In siyapahan doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala in apo na to Adam, iwan sin anak apo niya amuin mga tao salih katantan hati niya amuy intimatayma simpartawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan miyamagad habautan sin sara sin agama Islam doon hay ni damikyan in sila ini doon hayan lamod sila daing habarakat sin lugal ini doon hayan amun dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawangsahan naka dugaing daing katan kahula-hulaan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ini damikyan doon haon kamaksuran lang si mga kaibanan mananapsir in pagyanon doon haon daing ha mga piyag-anak sin apo na to Adam na amo na in Nabi Allah Ibrahim doonhan amoy in laung takaamaan singkatan kanabihan iwan karasulan mapuas daing kaniya sarta doon haon lawi-lawi na tuod in amun piyag-anak daing doon haamuin Baladullahil Haram, amunay Makkah al-Mukarramah, amunay Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam, damikyan da isab impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon da isab piyag anak haamuin lugal yaon.
Ubos yadto gianapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat hikaupat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Unnal tuod piapan jari namu in manusia lang sin Allah subhanahu wa ta'ala fi kabad, halawom kasigpitan. Halawom ini inda jenis na rin ha mga kasigpitan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mo kitaon in pagkatao si manusia daing hawak to in siya lang ta halawom pasimpakandangan ina niya numanam na in ina sing kasigpitan amin beta lang niya wahnan ala wahnin wa fisalu in ina sumandal sin amin lang tabugat nagdaraha anak niya inot-inot magsusuliging bata magdarain ina sin bugat yaon halawon sin ini laun tiyan niya bihan karna in bata magsulig deng hawaktu pawaktu. Numanam kasigpitan, numanang hawaktu pasin pagburos niya, numanam na isab kasigpitan hawaktu mag-anak na siya, amin lang tasipat sin ina dunhan, amin lang niya haot sin buhi iwan patay. Karna doon hayaon numanam sin masakit in ina doon hayaon. Damikyan, numanam na isab kasigpitan doon hawaktu magparuro kaniya. Sabab aun waktu in babae, hawaktu sumukat in anak sin gatas niya hawaktu yan. Laung ta amuin wayroon pakatas tumo dahil nga duro niya. Lando niya hikasusah hikasigpit. Damikyan, in kabuhianan hipag ini dul ha anak niya hawaktu yan damikyang kasigpitan. Hakabuhi ni mananamsing kasigpitan. Sampay muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarara sing kasigpitan doon hayan. Hati niya amuan in tawi at sin pagkamanusia. Amuan in subay hati hun sin tiap-tiap hambuk deng ha mga anak. Bang biya din in bugat sin magda kaniya atawa duma kaniya in ina niya. Sin katahan kasigpitan iwan bugat sin kabuhi. Amin subay sadya siya magbuat bakti ha ina niya. Sampai pia ini labi sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay hinangon sin anak tungod pa ina. Labay rang hapi ang asubo sinambuk sahabat. Laung niya ya Rasulullah, isiyo bahain mapatut ini labi marayaw dahon kumaglunang panun halaw man sing gumi ini. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiina mo. Pag-ubos lang niya ya Rasulullah isiyo. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiina mo. Pag-ubos lang niya ya Rasulullah isiyo. Laung niya hiina mo, pag hikaupat lang niya hisiyo, pag ubos lang niya Rasulullah, hiama mo. Hati niya naka ini upat bialikan sin pangasubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambung sadya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu harap hadya pa ina in harap pa ama nakaminsanda. Mahita sabab ha amin ini siyabot katantan ini nagaaka diwan sin bugat daing hapagburos daing hapag-anak iwan na sin pagparuro kaniya hangkan na lang niya nakatu siya piyag balik-balikan suway sadya ina bihan in makalabiring hakatan kahurmatan hinangon sin anak parwa maas niya. Na doon hayan mga kataw tay manghuran ha agama Islam. Murah-murahan inyad to makawa si mga kaanakan pamintangan amin di na to manjari pasaran in ina na to. Karena siya tuod in ni manam sing kasigpitan nagpayakon kato. Daing haamuin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan lasa niya haipon niya. Habya na hadto in bugat sin ina dumaha anak niya
bang niya kakitaan misan niyang pakimuwa deng halom simpakandangan niya, bang niya kaulinan na anak niya kalupahan niya ing katan kasigpitan, kagantian ing katan niya tusin amuin kuyag niya, makakita ha anak niya, mga katawte manghuran haa kama Islam. Nahasarab yan, pagpatumtum ini, kato taniw katantan, amuin damikyan hinang doonhan, amuin tindukanan simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon ha, kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna insya, ilo, way niya kita in ama niya. Damikyan doon hayan, siwi pa siya, miuna nahina niya, daing kaniya. Uwos nagsubli-subli na hadya, in gimanti, amoy in imipat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, harap pa, apo niya, pag-ubos pa amaon niya. In ini katantan, wala ini kialupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena inyaon katantan, dain hama nga pamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tubos siya hatungod sin addat palangay, sampay inyan kaya kabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya baita kato tanyo, ummat niya, inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Inakulong niya diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsampu na sin sarayaw-rayaw pangaddatan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala pa siya lang tanaraak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, yaon na kanya in addat sarayaw-rayaw, sampay doon hayaon in mga tao masuok kaniya, labi in lasa nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga kaanakan nila. Yan. Karena sindayaw sin pangaddatan niya, sa sumagawa hatihon na to, masampu na impagandatan sa rayaw-rayaw, amin diara na to daing hapakandangan sin ina na to, kuno siya masampu na subay hikapag-addat na to, in Quran mahamulya, karena amuanim piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapasampay simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil in Aisha radhiyallahu ta'ala anha, piyangasuhan sin mga kaibanan sahabat, bang biya diin inaddat palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ari sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran, in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain Quran. Hati niya doon najukup kaniya in kataan pangaddatan, sibu da pangaddatan nararing halawon sin pakandangan ni ina niya, sampay amin gimwa na siya maripababaw sing gumi, doon hayaon natibuok na sampu na doonhan daing hapar sa baban sin Quran mahamulya, amin na hinang niya na pangaddatan hakabuhi niya. Naamad to in mapatut na to batukon, karena inyan katantan malagoing kapahiddahan kato taniw katan mga katawtay manghuran. Sabab daing ha mga pangaddatan yan, amuan in mga sabab sin hikarihil kato hikatukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kasannangan amuin balkala-kalaan halom sin surga, amunain laungta piyang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala laway ring haraak niya, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumuno ayat, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, uwos biyata doonhan imano siya, lang niya piya panjariling ha, ini katan mabugat pakaradyaan. Uwos biyata ayahsabu allay yaqdira alayhi ahad. Ini pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila, wala na makaisin addat sa rayaw-rayaw. Hamanga sila simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala timayma sing Quran maamulya, diara sindaak niya amoy in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
biyayta dunay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala, ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Uno lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, in mga sila, amoy in nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno rin makakaos kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, doonhan, in mga mano siya, labi-labi na tuod, amoy nagdaawa sila din sa kusog-kusog mano siya. Hangkan sila roon haon, umato. Amoy ini sumulang haraak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Doon hayan. Na, uno lang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yung pangatod nila patuhan Rabbul Alamin, di makakaos kanila. Misan pa biya di ding kusog nila. Na doon hayan, biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Biya na sin hambuok tao, lang ta, amoy nakabidda ing kusog niya roon, piyag abon niya ing kusog niya. Wala niya misan napangannal ing kusog yaon diara niya yaon Allahu Ta'ala nagdihil kaniya kusog. Karena ing katantan pakaradyaan sin tiap-tiap manusia, di jumato kaniya in uno-uno kabayaan niya bot malingkan bang in Allahu Ta'ala ri magdul. Naroon haon piyag abbo niya ing kusog niya. Naman jari lang sinallahu subhanahu wa ta'ala runhan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. In mga kafir doon hayan, amuin gamayan doon haon tiap-tiap in Rasul sallallahu alaihi wasallam mamayta kanila sin hikarayaw kanila. Namayta kanila sin mapatot nila hinangon hakabuhi nila. Hasupaya in kata nikmat nakasud kanila mahinang. Labi-labi na tuod. Amoy in malipat bukum pilang kalipatan in nikmat. Madawhat nila hadlaw kana gamayan in hinang nila doon hayan mangudyo-ngudyo manggura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gamayan in hinang nila roonhan, amoy in hinang nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam kuntara sinway roon nakakawa sing kawasan nila, way nakaagaw sing kapatot nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam way na hinang dugaing daing sinamin nagpasampay sin agama sinallahu subhanahu wa ta'ala habukon labay pang lugos hahisiyo-siyo na sadyain mabaya tumayma. Sumakawa iaon kanila in pagdugal, iban pagastol, iban katansin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapaan nila. Sampay hipag ini uwag-uwag nila roon haon katantan in alta amoy in balkala-kalaan yaon halawman nila bihan hipagbantog nila but in alta yaon katantan amoy in mahinang sabab hikahundong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay sin agama Islam. Hati niya, in sila yaon lang niya, doon haon piagbantog nila, in alta nila, usalon nila katantan, hipanulang para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, misan saan hawak to na to, ini mataod saan, di madyat to halawman na to. Aming mga tao, di makatayma, sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mabaya himinang sing katanaman nila magtuyo maggasto sin alta nilabihan amuin hapanali nila roon haon kabaakan nila yung kasandangan bangaon ding ha mga sila himinang sulang sing kakahinang nila na di sila tumabang bihan gaman manglang pa sila ay kamulong niya ini magtabang kanila yaon. Biada sinhi nang si mga Quraysh ha waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tunfiqu ma inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli. Ay kamulong niya tumabang ha mga tao sebab imya makada Rasul sallallahu alaihi wasallam muna-muna mga miskin malamma. Ay niulong niya tarangi mga yan katantan. Ba't bang yan niuri tarangan? Makuisan din kan Muhammad.
mapulaog sayan katan, mapulak kanak. Amo ito inihinang nila, bihan. Na, unoy na nila, yakulu ahlak tumalal lubada. Amuning kabtangan si mga kafir, anfaqtu malan kathiran fi adawati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sinambuk dayahan, Quraish, nagnapaka ako alta, balkala-kalaan, karena ini kataan panguntar ako kam Muhammad. Bihat. Naamoy adto. Sarta doon maghimumungan sila. Iwan amoy in taas sin takabul nila. Pagtaas takabul. Bihan ha. Sarta doon haon nag-aagad lang niya iwan riya, iwan sum'ah. Doon haon. Nain ini katantan, laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, ayahsabu allam yarahu ahad. Mahita baha, impangannal nila, inpamista nila, wayruhon baha nakakita kanila hambuok tao? Hambuok manusia nakakita sing kahalan nila? Ayadunnu anna Allah lam yarahu hina kana yunfiq wa yadunnu anna a'malahu takhfa ala rabbil ibad. Unulong niya in pangannal in hunahuna si mga tao yaon. Wala sila kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-uno nila, pagnapaka nila. Uno baha inaangan-angan nila yan. Wala baha sila kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal amru kama yadun. Bukon lang niya bihadto, injumatu, awin hunahuna nila yadto. Bal inna Allah raqibun muttali'un alay. Buat malaingkan Allah ta'ala nagjajaga kanila, iwan imaatod kanila singkatan kakahinang nila, dumatong haadlaw kiamat. Sukutunda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran, inni'mat dihil kato sin Allah ta'ala, misanhan sipak da kusing, tumtubon na to hiasubo kato tanyo sin Allah ta'ala hadlaw akhirat. Min ayna akhadta wa ila ayna anfaq. Daindiin mo kiyawain han sipak kusing yan. Piyaharap mo pakain. Piyag gasto. Yanin hiasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Mahita sabab inalta yari halawman na to daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Rijiki daing ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Mga katotay manghuran ha agama Islam. Na doon hayan. Giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naj'al lahu aynain. Bukon kapiapanjarihan namo sila dua mata. Walisana wa syafatain. Sarta piapanjarihan namo sila dila. Iwan dua higad simud. Wahadainahun najdain. Sarta tiyunyukan namo sila. Paimingat sin mangi iban marayaw supaya kapag piad nila uno'y marayaw uno'y mangi. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon hayan way hikaraawa si manusia hadlaw kana. Uno'y piagbidaan sin hidayat iwan sin kalaungan. Inyan katan hasupaya in mabatok nila dan pakatan hikasan ng kanila. Dan paamuin hikasuok nila, maun patuhan Rabbul Alamin amuin nagpapanjari kanila. Iwan makatangkis sila ring haran, amuin hikawin sana kanila. Iwan katangkisan nila ing katantan karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini katan asal tiutunyukan ing katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin pagyanon Ibnu Mas'ud an-najdain amunain dua labayan amunin biyayta ha lamsing Quran inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bunnal tuod hidayatan namo sila sindan amuin maun pamangi iwan sim marayaw kapagpian nila in hidayat iwan sin amin kalaungan kapagpian nila hasupaya sila bang makananam sing kasanangan magsukur harap kako long sin Allah ta'ala bang sila makananam sin ini katan
sin amuin mangi yaon katan, di sila mabaya tumayma. Sabab mga kataw tay manghuran intao himinang sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mangi piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghinang sin mangi bang hibalik kanay mangi hinang niyari na di siya makatayma. Tanda doon han sin yaon dahakin hawabaran niya in amuin mamayta kanya sin inyaon di manjari hinangon. In mata niya ruwa biyayta sin Allah ta'ala piya panjari niya. Damikian indila niya di hadja makalang hawaran niya. Indua higad simud niya magkubot-kubot bang siya himinang nasin bukon amo sa sumagawa di da makalang kaniya. Awak to yan ang kanhadlaw akhirat magkaluin manusia iban ginhawabaran niya sabab doonhan umato na inudyot pamaranan niya. Mamayta pa Allah subhanahu wa ta'ala rat di sila mabaya. Hikalamud masiksa. Sinin sila yaon di mabaya sa sumagawa way mahinang nila liukos sila. Ang kanasang bilbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Inna a'da'ika huwa nafsaka bayna janbayk. Ingat aya kau manusia. In sa lago-lago kuntara mo. Amo na in ginhawawaran mo, haot sinduakid mo yan. Hati niya amo na in ginhawawaran mo, in kuntara mo umbulambok, in kuntara mo hikarwa mo na in syaitan. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam daran nangangayo tawang pa Allah Ta'ala amin daran siya imiiyan, Ya Allah, la taqilni ila nafsi tarpata'ain. Ya Allah, ay mutud ako pasari. Ay mutud ako ini pangandulan. Ay mutud ako pangandulan pabaran ko. Sa mayta, kita niyo maghinang si Marayaw iban mangi. Narang Marayaw inahinang na to, karayawanin mahasil na to. Bang mangi inahinang na to, kangian imahasil na to. Amuan mga katawte manghuran. Hasabab yan, mga sila bariman. Amuin tagaakal pandikal, doon hayan, jajakahan nila, imbaran nila. Mabuka sila ri matay mainamal ibadat nila. Mabuka sila dukalan kanilain Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sila amuin umalup pakataan di mapatut alupun halom sing kabuhi nila. Sumagawa iniuurol nila yung kataan hikakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila mga katawtay manghuran haagama Islam. Ubos gaya napansin Allah subhanahu wa ta'ala. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala roon na ini. Falaqtahamal aqabah. Fahalla anfaqa maluhu fi istiyadil aqabatil ka'ud. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manunjuk pa amin pag napakasin katan amuin di mugal Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin atas nila hipaggastuing katan sin alta nila maun pa amuin panulang papiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan biya sa kaula-ula in pagyanun akaba doonhan laung niya amunain amal doon haon nagdarasim bugat hagin hawabaran lukusun nila misan na biyahat tuin ikot nila nakalando lukusun nila in ginhawabaran nila kumawa alta hipaggasto amuin bang man sila makapanulang hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na laung sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa ma adraka mal aqabah. Unin panghati molong sin Allah subhanahu wa ta'ala simpag iyanon aqabah. Biyata doon na ini fakku raqabah. In sa reyo-reyo mapatut hinangon si mga sila naggasto sin alta nila hipangato ha Rasul sallallahu alaihi wasallam
banglaw niya in alta niyo yan katantan, amoy in piyag uno niyo, piyamuklas niyo, sin bugat lang tasin amoy in ini kasasawan halaw man sing gumi ini katantan, biya diin, amo na in hinangon muna magmahardi ka kau hahambuok manusia doon haon nalapos sim parutangan amoy in bihon mo in amin tao yaon dahing ha amin tao nakauno kaniya nakaipon kaniya sabab in siya lang ta amin nagjanji iban sin tag-ipon kaniya law niya bihon ko na inbaran ko kay mo nalaw sin amoy in tag-ipon kaniya yadto nalong niya bang kau makabayad bihinin taod niya. Asupaya kau mamahadi ka na. Nalong niya hoo, manglaga ko alta. Doon hay ni. Amoy ni inhi pag-aamal sin tao mataod sin. Amin sin Allah Ta'ala piyangandol ka niya. Amoy ni inhi pag-aamal sin tao mataod sin. Bihon mo inhambuk ipon niya unharing hatag ipon ka niya. Ampa mo siya. Puklason dahing ha pag-ipon kaniya, sintag ipon kaniya. Bang mo siya na mahardika, tumtum mahardika unkaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing apinar ka jahannam. Hambuk ini, dahing ha mga pagpaibog sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga tao kiarihilan, nikmat matao, dababaw sing gumi amin mapatut batukon nila, hasupaya, makahinang sila, sin amin ammal kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag ianon, itqur rakaba fi sabilillah. Amoy in magmahardi ka kausin tao, nagdarasin mabugat kasusahan na taasin, iniabakan niya yaon, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo siya mapuklas doonan, puklasan sin Allah ta'ala, in kasusahan mo rito haadlaw, akhirat. Amo yan mga kataw tayo mangurang. Bukon sa jaharihat to, aun tao, kiyaloon palawm sin jil, pasal sin parutangan. Wayroon na hikabayad niya. Diasok palawm sin jil. Manjari mo yad tubihon. Gantian, bayaran, inhalga sin nautang niya yaon. Hasupaya siya ba mahardika. Sa impag-ianun doonhan, aming mga tao bariman, laung ta in pag-utang bukon labay ring hapag-akal, impag-utang labay ring hakasigpitan mattan, di niya nakakausan lang ta, ini alupon in kasusahan niya hawak tuad to, nalugos siya nakapangutang, pag-ubos piadil siya, manjari mo adto mahardi kaon siya ring halawm jil, mahardi kaon kausin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw akhirat. Damik yan doon hayan, manjari mo doon hayan lang niya, pag iyanon, itqur rakaba fi sabilillah, amuin mga tao roonhan miskin, impagyanon doonhan miskin, amuin tao way roon tukod kaabot-abutan. But in mga ulama bihan, ini uno sila, damay sila kato, pagdihin nila simmaan na simpagyanon, miskin, ibansin, pakir. Bang kanila nakalanduin, kasigpitan si miskin, o magbayta nakalanduin kasigpitan sin pakir. Sumakawain kamatanan niya, na in pakir amunain, wayroon tod kabut-abutan. Imiskin manjar siya mahinang dayan. Kaya lang niya pagyanon kamiskin, doonhan matag siya miskin, manjari siya mataudsin, sa sumakawa di siya makapagbaya sin alta niya isa-isa niya. Hati niya aun iwan niya nagsaw, makakawa hadya siya bang in mga iwan niya nagsaw yan tutumango kaniya, makaka siya sin suko niya. Bihan hati niya in siya masimiskin. Bihan yan. Biya na siya namin nasabot halom sin Quran. Amin lang niya in amin safina. Bihan pag ianon amin bang biya kato sa sakatandakat. Bihan, 5 sakin, ha mga tao miskin, mataod sila miskin, sa nagsasaw sila, di makapagbayan hambok din kanila, suway alawm ison, ampa sila, dunhan, makakawa pa kanaya simparsukuan nila, impagtagyad to, halawm singkuran, miskin, masi-masi. Na,
Doon hayan lang niya, manjari mo, inyan lang ta, dihilan sila, sin kakukunahan nila rin nga mga pagkaon, sababi ni Nibiyabay sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, hadis kudsi, inarisin Allah subhanahu wa ta'ala, lang niya, inihiyap di ako. Uilong sin ipon niya Allah, wiyading kahapdi kay mo sin ikaw tao, in ikaw wihan, ikaw in Tuhan Rabbul Alamin. Way mo lang niya kaingatan inarayg, bay mo hiyap di, bang mo siya rihilan pagkaon, kabaakan mo ako rinto kaniya. Bihan, aun waktu in Allah Ta'ala, imiyan na isablang niya, iuhaw ako, way misan nakapainom ka ako. Uy, lang sinipon niya Allah, biyading kagi, ini uhawon ka sin ikaw in Tuhan Rabbul Alamin. Way mo lang niya kaingatan, aun, simukat kay mo tuwig iuhaw, way mo misan piya inom. Bang mo siya piya inom, yadto ako rinto. Hati niya, kaya jajakahan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ring waktu-waktu. Naamo yan, mga katautay manguran. Mataod ini, pag ianon lang niya, it kurap kabapi sabilillah. Amuyin, lang ta, puklasan mo siya, daing haamuyin, kasigpitan, uno-uno na kasigpitan, bang manin siya yaon, amuyin, matan-matan, nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang muyad tupuunan, dahon pahadarat, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay mong huran. Damik yan doon hayaon, Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Damikian biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahulilaw niya in kaaunan doon na mga sila nagparat saya. Amuin amal doon haon pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin matan doon nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piatudyuhan sin amuin ini ayat ini. Sintuhan na to Rabbul Alamin, amuin pagtaat, hipagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na, dahing hamang kakaus-gausan mo, hipamahagi mo, hamang katotay manghuran mo bihan, ini, bangwayron alta, dunan, manjari kaw mag, napaka, lang tapang hindo, uno-uno na, inyan katantan, ini hasupaya, in pagwasiyat wiyasiyat tiramikyan inyang katantan hikapuklas na to daing haamuin lang ta ini sinwakto amuin hikalugi kato tanyo rin di hababaw singgumi ini bang nato mausalim mga yan katantan na biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga sila papatumtumpya tumtumiha antara nila min mga sibu sila nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ashabul maymana. Im mga sila yan, sila na yung pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palawin sin surga, sa iruhal sin Allah ta'ala kanila, in kitab nila ring harapit nila patuo. Amo na doon hayan, isiyo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katukbalan sin kitab ding harapit niya patuo, magwayang siya ridto haadlaw akhirat lang niya, kita na kamusing kitab ko ini, panganal ko ini, in kabukaan ko hirkarwal kako deng hataha ini, dapit ko palawa ataw ring harapit ko patay kuran. Sa kalituy yari diuhal kako deng harapit ko patuo, basta na kamo, ha umukrao kitabia. Along niya basta na kamusing kitab ko ini. Tuwiin ako ini, alhamdulillah, nalappas ako, biha, yad to hipagwayang nila. In mga sila, usulga manjari nila hipagkugkuyag na hawak to yad to. Kukumbya sinyari hadun niya pakita ini, di na to hikapag-abu in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to hikapagbantog in kita niyo matawad na inang na to amal. Di masi kita niyo nangangayo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan aun taufik niya kato bang kita himinang nasin piyang daakan niya. Ya Allah, tay maatod ka mo inhinang namo ini. Ya Allah, bang aun nakulang daing hamanga hinang namo ando ya Allah na mangayo kami kaampunan kay mo si mga nakulang yadto.
inyad do katantan. Iban si mga hinang kialupahan na mo, ya Allah, ay muwistaha ka mo inyad to dosa, ya Allah. Nawihan yan, mga sila, awin nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mapatot batukon sin tiap-tiap hambuk daing katot taniyo. Na, doon hayaon, walladina kafaru bi ayatina, hum ashabul masy'ama. Ang paisablong niya mga sila, amoy nagkufur, si mga kaayat-ayatan. Amo na mga sila nagkupor, hati niya tiabunan nila insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha mga biyayta kanila mapatot nila batukon, mapatot nila hinangon doon haon mga bakkas na hinang si mga sila nakauna. Labi-labi na tuod pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan niya, na mga sila yan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila intagda po sing kitab hirwal kanila daing harapit nila palawa at awaring hatay kuran nila na insilayan lang sinallahu ta'ala alayhim narun mu'sada mga silayan na indatungan nila amo na innarka amuin langta bangkat mamangkat bihan paso doon hayaon surun nila bihan pa laum sinarka jahannam pagyanon amin tiatabunan ang patiabunan may tayon iyang tiabunan ang patiabunan sabab in manusia makasud pa laum sinarka wayruun na mahinang nila atawari na sila makalagdaan gumawa deng halawm yan sabab kakkal na siya nila halawm kabinsanaan. Buhi sila kakkal halawm kabinsanaan amuan mga katawtay manghuran haagama Islam wa na'udhu billahi min dhalikan nar wa na'udhu billahi min dhalikan nar wa na'udhu billahi min dhalikan nar. Magpatilibon kita niyo mga katawtay manghuran deng ha mga narka amin biyay ta inikatan paamhun na to inhinang na to pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maghali kita niyo singkatan, hikaluppas sinamal ibadat na to, urulun na to ingkatan, amuin hinang piatarang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan ko, urulun na to, ingkatan piasampay simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangway niya na kya pasampay, ayaw na kita niyo umatikat sumuukmaon kaniya. Bang niyaway ron kaya pangdaakan, ayaw nakita niyo himinang. Bang inyaon katantan, piyang langan niya, lawi-lawi na tuod, ayaw nakita niyo sumuok. Sabab inyang katantan, hikamula nakatutan niyo. Amuad tuin, pangayon na to, taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan papagbarakaton katutan niyo in wakto na to, ha ini, tiap-tiap, lang tamagtangbos kita simpangadyan na to. Allahumma jal istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jal Allahumma la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afwika wa ghina. Allahumma ja'alna fika raghibina wa fi jannatika ta'mi'in wa 'adzabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Murah-murahan mga katawtay manghuran, magsukul kanyo katan, mamaidako, halapal, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah
أن محمدا